Regardez, monsieur, c'est tout le corps, tout le corps. On a fait le nécessaire. C'est 100% de surface. Tout. Même le plan respiratoire, il est touché. Ah oui. Il était agité, on l'a sédaté un petit peu, vu la douleur intense. Oui. Il est sédaté maintenant. Le deuxième cas. Le deuxième cas, il est là, c'est 100% de surface brûlée. Tout le corps. Cartonisation générale, crâne en état de choc avec des hypotensions. On essaye de rétablir, vu les moyens qu'on a, mais le pronostic, il est mauvais partout. Dans le monde, il est mauvais. Oui, c'est très sévère. C'est des cas très sévères. C'est tout ce qu'on Il peut a faire. reçu tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Oui, il a reçu. C'est-à-dire le traitement qu'il a ici, donc c'est le même traitement, c'est les Ailleurs, États-Unis. c'est la même chose. C'est le même cas. C'est le même cas. C'est le même cas. Ça, il commence à s'agiter. L'effet des drogues s'est estompé, donc on doit redonner une autre dose pour sédater le patient, pour un petit peu le calmer vu la douleur et l'état d'agitation qu'il a. C'est très douloureux. حادث أليم يعني وقع في بلدية ليلات هذه الصبيحة، شاحنة احترقوا فيها يعني 8 أشخاص، منهم 5 يعني عفوا 9 أشخاص، يعني 5 أشخاص توفوا يعني في عين المكان، وربعة يعني حروق من الدرجة الثالثة. كل يعني الجثة تقريبا أصيبت بحروق، وهم متواجدين على مستوى مستشفى الحروق هنا ببلدية وهران. يعني الأطباء يقومون بواجبهم على أكمل وجه. نظن باللي باش يعني الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة، ولكن يعني درجة نتاع الحروق والإصابات، يعني خطورة الإصابات نظن باللي باش يعني معقدة ومعقدة جدا. يعني حال وصولنا وبعد تفقدنا إلى هؤلاء المرضى يعني مباشرة توفى كذلك شخص آخر، وهو سادس ضحية هذه في هذا اليوم هذا. فندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وقدموا كذلك بالشكر الجزيل إلى الطاقم الطبي والمسؤولين تاع المستشفى كذلك على المجهودات اللي راهم يقوموا بها. وظن باللي باش يعني ما حدث هذه الصبيحة فهو نكسة يعني بأتم معنى الكلمة. من غير المعقول أنه يعني سائق لشاحنة يوضع يعني أشخاص في مؤخرة الشاحنة، وبعد ذلك يعني يغلق عليهم بطريقة غير قانونية، ويعني حتى النار تشعل وما يتوقفش، هو مش عارف يعني ماذا يجري. يعني شيء مؤسف، شيء مؤسف. 5 وفيات في المنطقة وأنا في عين المكان، وأنا غوسو أربعة 2 في حالة خطيرة جدا جدا درجة ثالثة، والمحروقين بنسبة 100%. نحن قمنا بجميع ما نقدر. كل البروتوكولات الصحية قدمت لمثل هذه الحالات، يعني أعلى مستوى من الاستطباب ليشوفه مريض في هذه الحالة كما يعطى في كل مستشفيات العالم قد أعطي لهذه المرضى. نتمنى ربي إن شاء الله يشافيهم. وين سمعنا مؤخرا كان واحد زاد توفى يعني بالإضافة ل5 اللي كانوا احترقوا.